Hachnong hatau gejing ye kena bam sap uwi habalang gejing ye kena bam sap la hachnong hatau la da HVO la da hagnu sport club gejing ye kena bam sap henu jiago te geni gejing bam sap ko wa imle ni to gejing bam sap o yap bun sin I khamtam hagni gejing je nomi khman nga wi kai phi gamni ni yok sian phi men step men go wi man po gini candidate chung chisem yong phi la ni la da pha gi gi lidar gi yong ki le ong ye ki wo to wa I mentus nem I bam sap di wo im Ubam ia bisa yang pi, but ia vote I myok di pikana I. Kat ini poredep nalor wa, egi I san hajar, cipah hajar, I vote thap ga ciki. Ni tay dau yok kabugi I, ong I go bet. Temen tus nem laurach kat tu ki bai wathok I. Ki bai wathok te hagani ke kenti hau ar jara pule. I wikai pi to cisin, de I upat ba, de I girit giria. Ku thok iki khnang wo snau thok I han bia o go borong pai ba han bia meng man go ku ho yu le ki te kar kau man ga te yu I wo to go borong I gi pai ba da yu ro ka chapo kejat da ki kat tu kat ni go embor tenganan mi o chini wo kun tu kan rong meng sachisin ye ga te go bor yong urit uria khnang wa ga sur ge yong phi gnu go phi kwa bi kulam nga ukulam o nei benta yong phi te jinge to wa ga benta Kau ar pusu wan ra ye ke khoi ke suba ke chlong ke thau ke yaw ke hat ke yaw pung ke yaw lar ba ke yaw cleariat ke yaw kamter kom UM gini ke yaw ha ke yaw skompor chinu no jhebi ke yaw pung chinu no jheb go ke yaw lar ba chinu no jheb go kat gini ke yaw saromi hawa yo wa to wa ke yaw lar ba man go wi ni ke yaw em nam wo yo ha chilenter wo stok jheb kam ni bat le la em gini ke chlong go em karino jheb ulino isaka uno pathari dalle galom gawa o yo phi wa jakhlia kani dawmat biang I ya ga ta khlam chisin gisgi ladam tip iule khoj ka chnong larmbai ka chnong gawa em nam tang ka chnong go jakhlia tam map di wo burom ga ta to nga klam ji skhet not phi wong to ka chnong larba to ka chnong khoj ka chnong cleariat kat ka district headquarter yong I yo saromi wo pach wo to wa ka district dar dap go da jing tung jing sma Ulai sekendong cek kentrot uyopi ya kata kejing cekliak kuda yu cerkai. Kat ke district East Jan Hills, kat ke 6 cleariat ke konstituensi gua M6. Oh yo I ya kata ke 6 ceklia. Kejing jak burom yang ke West Jan Hills. Da yu baik pi. Da warok ke Perthai. Da yu go ya kejing sma kejing tung yang ke West Jan Hills. Kani ke cleariat, kani ke lat rambai. Yang ilem slim ni dauman go kamu jawai. Lada kam ni mem patiau ke nomi khmat yong I wo perkhat I kho I jinger I thau no jep I thau pelang I wo biang dau bo jingma go ye I mestem go wi pat che chnong cleariat wo yo phi mana live serba itu sli we wom rap msap wo yo phi wara ke saw chu rok hini halar mbai le wo yo phi ye wom rap msap wo penmi gimrat gemreng wo yo ha yaw hat te kam gitu I woro wanga mye gi khmat yong au pat Lani cha kata kejing senyau yang hago yo ya kini gi woro jia lani man gi hapo yung konsensi la denga upoi che thong boy chong de kam ni hasurok kani ga yaw hat yung to de kam ni man go nang kong tong ko khoi ko suba bu he kman khnang wa ke chlong ke thau yung I yo man go ke chlong ko emburom men to ye I wo sap kot wo sap I kata gi sut wo bia lipstick wo miet dor miet dari wo lai hini hayaw lar bai ke chlong yung I wo dap di gi phare di gi sai lani di kata gi jing chaklia kar wagam tengau ong ye phi pai ba nong chnong yong chnong lar bai uthu lat uthu luti hago upen khoi penjinger ya kani ge chnong gedong ge than ko em hapo ki yaw ge het ko em hapo ge ni ge 6 clear yong I